1990s laya chun Canada gam British Columbia province sungaum Vancouver gam sungjo kicha na in alu dim jeng tawen aji chu hichimuna chu ani si tabanga hi numei ho hi kipui mang jinga ki hol mo jeng hi hichia ki hol mo numei ho hi mi khat mi ni si se ta point numei som nga walam hi missing report anom tai ne hi a in sungmi te ho le Vancouver khomi te ho cho ki thu in lam lenin ki phinna ananayon ipidinga hichinumei mang ho thua hi police on imacha abol do lo ham ti in ki phinna na sata ananayon hi hitia chunumei tampi hi again alam ki helawa anamang uba khat cha mu do zo anahi lo hi ahile hiti chun phat ahong chi chin numei ki gumang akipui mang za chu ahong tam deu deu jing tai 2000 kumachun ni ha khat hi police on khulna anei le na wahin vo chakiwa ana farm khat hi aga khul le on hi hichi vo cha farm nei pa chu amin Robert Picton akitin hichi pa vo cha farma police ho in aga khul do thil chun ami zo si timul ki tholewin ahin thlai Robert Picton chu khang thusima serial killer gimnei penin jong ahin pansai hi hichi farm sung leinoi ho chun numei aki hol mo amang ho agu keu ho jong chu police ho in agamudon Robert Picton in sunga afrit sung ho jong chun numei ki hol mo ho ata sa aki sem chen ho jong chu amudo kinun abang chu aki sem chen nai lo ata sa pumpia hitia chu ki koi jong om kinin alim ta ta ho wang chu YouTube ho asu de ki phalpuin hicha ki mu ho hi sketch ki bol tho hi in hichi ho jinga jong hi evena hi le ki cha cha jing hi Robert Picton sathana asa simji na insung lamachun sa ki su bong na grinder lin ta ta ho jong ki muin athil dan chu Robert Picton hin hichinumei amat ji ho chu asa asem chen chena vo cha ho anapi ji da nahi hichan athu dan thlang pi khat hin seinaw mai maya jong chu ki chat le timul tho tho hi tain abana hin athu chin ban nei chan ga ve kinute 2004 kum March 11 ni nilha alamachun Vancouver khopi sungami ho chu a in wa au muwa an ani lai wa hin a in sung ho wa chun TV thasa ki koi loi au min hiche hin hetman lowin nilha alam news chun TV channel zo si a hin lu tain aji chu athu nei lam ho akona thu phun kho ta abol diu khat hi hiti chun news a chun police hon thu phun a hin nei tawen agam mi pi ho ko ma chun tu tha a tu pe na sa na ne wa hi le akin thei penin ananga on lang aban ne be ta hi on ina vo sa cho sa na ki koi wa hi jong le hi che ho chu authorities ho komin anapi da on aji chu Robert Picton kitipa sa na hin supply pau chun asa zu ho chu mihim sa to ahal tha hi in hitia hi akuma simlam anabol hitading hi ti in ahin saido ne hi hitia chu police ho chun lampi dang anei lo phat wa zapi he thei dinga TV news channel a chu public notice ahin bol jing a hin hi chipe na chun aki hol mo nu mei ho in ko te thu ha sat ding dan chu ga ngai tu jong lew chun na het thim jing diu hi akuma an hol jing wa ama ho ji a anaki phin jing naw a I tau acha anaw aso pi nu mei ho ta sa asa o an ku wa azaw jinga a het lo ka wa mihing ne akisu jingu chu khatlama igel le ning sinum ta hi in khatlama igel le puna mong ding a hi hichi thu phun ahung ki nei zo zo chun mi pi lunghan chona satta in ahung so sang be che tain mi pi ho chu alung ha no to akicha no to akop jingon hi ahin la Robert Picton chu amat wa jail sunga akoi ta wangun ama akonin kisina mo kichan na him neu kha jong aum poi ne hi za cha na ki phatlam ta sangin aki thang at le na lain phate anaki ven jap lo bo chu aki si na pen a hi ti in asai na lai sen ne hi aji chu gamando na hi uhan lang hile numei khat tha be a ami tha za chu somnga ki tu chat hin sa ding ti hi anatu ba hi Robert Picton hin a victim ho ami tha ho chu mi him bolen jong a ball point gamsa ki that banga agela avo chawa ho to thakhana agela hi hiji achu mi somli le ko atha zawa akimat do bo chu alungnuk mo pi na lai hi ama hin American serial killer Ted Bundy kitipa holoi to akite ka na lain ama ho sanga jong nasa join akisain
hitia mi tha chu ki te na dan khun akila analyze se ni hi Robert Picton hi 1949 October 24 nia chu Canada a British Columbia a anaping a hi hiti chun khunungin ama hi mi that serial killer hola adingin jong agip nei pen le tizat penin ahung ki hen the pig farmer killer a hi lo le the butcher ti in jong a ki he na hi ami tha mial si dan hole agim nei dan chu le khabu tampi le movies tampi in jong ama thu sima kona kila do in film tampi jong anaki bol do in le khabu tampi jong anaki ji do in hi anu le pa jong vo chawa mama anahi honin Vancouver khopia kona kilometer somni le segi vela kigamlat namun pot ko koitlam kitina khon farmland ta anei honin hi Robert Picton jong hichi farm muna chu anaupa David to hung khang din khom hon ahin aso pinumi kha jong anei honin hinla apa chun vo chakiwa ana farm hi numeya ding a hipoi ti in achanu chu aso pi ho ina omdingin asol do ta na hi hicha hi lunggel khat hung che hi le Robert hi aso pinu to chun hung khang lin khom hen lang hi le hitia akisa an ho hi lo mai the za chum mai the ahin hitia aso pinu mei khanin ngai lutta a hin sin tawa a hi le hichi tabang numei chunga lungsi na be hi la achon na ho hi lo ding ta san au men hi hiti chon aso pinu chu mun chuma dinga apan asol do zo chon anu le pa to aso pi pa bo to chon ahung khosa tawon anu le pa jong chu cha le naw ngai lu le ko to na nei be se hikin hon lo a hi mi him hi asiding mong monga chu hung piang koima aki poin hi ja chu Robert Picton hung khan le na environment chu het thim ding poimo hi Robert Picton apa chu khut le keng thla nom mi kho ta hin chapang jong adei lo hi ja chu acha te chu ho jong amo ho pi lo su banga asina a farm wa chu asu na janum lawa na to aha sa ho ato sa ta salam se hi lawa lunggel jinga jong na sata anasu gen the a hi Robert chu apa to akinai theilo wangin anu to anakinai deu kinin hi jong le anu jong chu mi pha hi di kit lo mi nu thei cha hi kit lo a hi chutia chu anu jong chu mi sol hat mi control hat ta hi kinin hi ji chun acha te chu ni hlumin na ato sa jin tam zo in alung sin na neu khat jong amu sa ji pu ni hi chutia cha anu le pain acha te sanga avo chawa hon zo chu agel thu pi zo ji hona chapang hilding le ho kha na dinga lom basic hygiene ho ama ho ki su thing diu dan le von thing ima ake von diu dan ho ki san jong ana hil hon lawa hi heti chun ni hlumin agan cha tiao chu aboi pi ni hlum ji hanin gan cha za chom bong vatot a cha ti hole vo cha jong zani wa lam pe awa aji hon a hi acha te jong chu farma chu na ato sa jing hon a hi jin mi him hi na angai cha apoimo ima ahil hon lo jin ima cha a heta powin phatian jong akisil kha powin hi ji chun namse pumpumin skulin ana chi ji honin chi ji chun mi hon an eng bol kinun koiman kiloi pi ding in jong adei kit powin hi Robert te hi house ta hi wangun a chen naw le a khosa dana chu ning si jinga hi in na tong ding mi thala ding ti jong lowin acha te zo chu na ato sa ji honin ima zo si a bol sa ji honin a in sung ho kisana jong chun farma awao gan cha ima ho jong chu anop nomin a thale jing on hi hitia chu Robert hi gan cha ki tha namuna hung khang len a hi in hi ji chun mi dang bangin alung gial a zo tapuin azat chum na khat anei tai na hi Robert chu kumsom na ni a hlina hin bong no khat hi alung sit ta khat hi anein hi chi bong no chu to ni si le aki chim le ji honin hinla ni khat chu a bong no chu apain zu dingin ana that tai na hi hi chi ni akona chun Robert chu traumatize a hin alung an a hle jengin alung sunga hin ipi hi hen koi chu hi jong le apoi mo om ta poi ti in agel hatain alung thim sung chu amol ha jeng tai na hi hi chi zo nong chun thil dei lo ta khat hi a hin to ki tai asu pipa David chun kumsom la li a ta be pasal chapang khan hi agari o truck a chun a hin tat kha ki tai na hi chia chun asu pipa chun amita kha pa chu ki tho pi ta sangin adal ha in lamin a chi in thil dan chu anu aga sei pi ta na hi le anu zong amuna chun aga che kinin mi pa chu anahing na lai hinain hi zong le athi a hi tai tin ala en vadung khanin anapai mang ta ne hi chapang ho hin
anu apa chana kona thil zo se hi ahin zil hi ji ahin Robert thil hin tu ho chun ahin khu ichana asu kha ding ham ti chu het jing the hi kumsom lali ahlinin Robert chu school kai ana hai ta en cha ko na chun apa fa ma chun sasemin apangin kumsagi sungzen hi sasem dan sachen dan ima ho zo se chu ahung ki thim chu in ahung thim to to in hi 1970 kuma anu le pa athi zo nunga chun anu le pan adal ha pi farm le nei le go chu ahin ve kolin cha ko na chu ki khel na khat be bol do a hi ding golowin anu apa dam laya bang bang chun pol hen hunin midang to zong ki hetu be se lowin farm sunga ahin human dan chu lunglai selin aum jing na lai na hi 1996 kum chun a farm chu non profit society ading in register anabolin Piggy Palace Good Time Society ti in amin sain chinia chun gulwa lo pi ta hi anabolin hi hechi agulwa abol hi milham dang ho gulwa abol ho to ki bangkit puin alhang pia khamna theya ki chim party za chom chom gucha mi chom criminal hole bikers ho tampi anaki khom khom hi hechi party abol na achun mei tampi jong hi hung hi win adia khamna theine chule numei kizo ti ho jong dim se no hi Robert chu iti ajong sosela lakhabe se jong hai point hi je chun hi chitabang phat amu chu nu asain numei tampi ahin ke het pi tai ne hi anumei ho jong chun Robert chu sathat mi hau sata khat mai danin agelun hitia mi that serial killer hi lam chu an het lo hi Robert hin alhang pin numei ki zu hole drug addict ho aha focus in adia Vancouver's downtown east side a cheng numei ho atup di ji ne hi aji chu ama ho chu amanwa aki holmo wa a hi jong le koiman agel kho be se ji lo police ho jeng in jong a case chu serious ta ala ji lo hi aji chu hichimi ho chu zukham lo chang ne numei ki zu ti ho ana hi tale le ji a hi chija chu Robert hin numei ho chu kumso ta sung hi anamat ji a ana tha jeng ji wanga chu koiman ana het do lo wa ima ana lo hi hechi downtown east side mun la hi vai chat na in le lo nei lo tam na chule drug addict tam na le numei ki zu tam na hechi ho a hi min chi ma kha cha hin tu ni chan hin hechi amin si naw hi akipu jing na lai vin hi hechi muna chu Robert hi gachi ji a numei ho chu a hlep nop dom ding ho chu sum drug chule zu ti ho a hi aga hlep ji a farm lama chu party bowling ai a hin pui ji hi a hi le hi chelai hin Robert hi mi pha he pui ti thu thang hi ahung ki thang pan tain a in lama party bowling a chi ding ti chu am hodinga phalo a hi ti thu jong chu ahung ging do pan ta na hi aji chu ama to anachi numei ho chu hung ki le ji talo a hi ti chu a hin het pan a hi a hin la drug addict atam to awai chat anei le lo to a hi le mi tam ta hi anachi chi jing tho na hi hiti chun mi amang ho chu missing report file akibol z9 a hin la victims ho chu akizu a hi lo le drug addict ngen a hi ji jeun police hon a case chu gel thopi in anei be se ji powin chi sanga case dang ho zo su fel ma sa ding ati ji wa hi abang chu drug a ha bol na lam wa overdose a thi hin te ti ho anjong aging mo jiwin police ho ti ta lo society ki sanin ichan hamin anagel ne mun hi hitia chu Robert chun numei ki ju ho drug addict ho chu ana target zia a farm in lama chu party bowling dana hi ana sei zia drug zu sum ti ho a hi ana hlep phla zia ina ana puilu ting ama ho chu a eng bol zia torture abola azona le atha ji hi 1997 kum chun numei khat Wendy Len kitinu hi Robert ina konin ahung jam da omanin ama jong chu ha ta asu gen theya chemcha asut na nung ho jong tampi aumin hi jong le na in ahung jam do in police ho komin thil dan zo se chu ana sei do in hi hia chun Robert chu manin ana omin ahin la chomlo ka in belin tha do in ana kit tain a case jong chu ana kha atup kit tawen numei nu chu drug addict a hi in ta san ta the ai poiti in a seu na hi hi cha hi Robert hin police ho chu bribe abola sum api gu jong hi mai the hi hi chithil su a chu police hon a case su paten serious ta in anala hen lang hile mi him hin khu izan hampi a hu do zo di wa hi hi ti chun Robert chun ami tha chu aban azom jingin abanin numei ho chu
sumle kham na thein a thlem jin ina apui lu ting le man cha za chom chom lo le ai za chom chom mangin asugen theijin ana that jin hi atha zo ting le ata sa ho chu fama aman cha ho mangin ana hlam thlajin ana sem chen chen ji in abang chu agan chate apin abang chu asazu la a hal khom ti ho jong za chom chomin ana bolin hi ti chon Vancouver gammi te chon a het lo ka un mihim sa jong anane tawin ami asa ho ta asama ma chu ane o gancha sala chun azawin hi jong le amahon wang an hedo pu hi 2002 kum chun Robert Picton chu mat do in anaum kinin hi achun nasata in achung thu hol na ahin nei tawin a hi le ami tha ho remain cho chu mi somni le sagi lama hi ahin mudo zone hi 2004 komin police ho akonin zapi he dingin kichat umta thudi chu phone do in ahong umtain hi chanjing a jong chun Robert chu kisi na niaw kha jong anei poin athil bol do chu kisei phat na changin anei na lain hi 2007 kumin Robert chu ahin khuwa songkul dingin athu akitan tan awang phana a hi le kum somni lenga zo le akilha do na theilampi ahin bet diu ti in asim piu na hi hizong le 2024 kum May 19 ni achon jail sunga aum na in min anabuluin thading anagoon hizong le ape na chon anahu do manon hinla hata in akisukhain May 31 ni in akizen na akonin dam do zo talawin anathipay pay tain hi jail sunga anabulu mi ho chon ama thilbol victims ho phula khela kala api hi ti in jong anasen hi achaina in Robert Picton in jong ato dung zuin ato ga akisan tain chibanga chu e ho jong hin ito dan dung zui chia ito gaw ikisan ding wa hin hi ja chu apha ikisan no ma hi le na pha ito ding himaya hi tune ding hin chan chu hin tin video hoi saw le like share na bolotin video kinaki mukit ding in na bonun stay safe and stay blessed.